Demu ino ya Olturoto mwena wa Ntulele Narok ya irathiro na iria ni uriku wa futi 6 niyo ikari matigeto makiorota mari kuraya thutha wa miturire ya ciana 3 cia nyina umwe gukwira ho. Ciana icio iria ni Sylvia Magoma wa miaka 14, Vincent Muimama wa miaka 8 hamwe na Joel Barongo wa miaka 5 ciatigetwo mucie cikiruta mawira ma nyumba muthenya wa Kiumia riria ciari ao mathiete kibarua cigicoka cikioya nguo cikahurire demu-ini iyo. Tulitoka na baba yake tukaenda shamba letu Kojonga kupalilia viazi. Walienda kufua nguo. Msichana akaenda kufua nguo akiwa na kijana anaitwa Vincent Momoima. Magicoka hwaini moe maundu no ta mutugo magikora muci ukirite na hau magiciriria kuri undu tari mwega. Saa 2 ya usiku tukasikia nyumba imenyamaza si kama kawaida. Tukaenda na kijana kwa Ndroto. Tukajaribu kuita kwa umbali hatujasikia wakiitika. Dumaine magicietha na maticione magitiriha mihango ya gucietha moerere kiroko kia Jumatatu na gwakia mihango ya gwethana na ciana icio ikiambikwo magiteithiririo ni andu a itura. Sasa kutoka hapo tumeimagine ya kwamba pengine hao watoto wako kwa hii dam. Tukaenda tukapiga ripoti kwa polisi. Naye pia wakakuja tukatoa watoto tukapata wote 3. Aciari moritio kwaga gutuma ciana ciao demu-ini ugwati gukwene demu icio makiuria macirigire niguo kugiririria ugwati ta uyu gwicokera ringi. Wasasi wasitume tena watoto wao wachanga waje wafue nguo kwa Ntoroto kama hii, kwa sababu watoto unajua kasi yao ni kuchezea maji na kuswim kwa maji. Waweze kuweka fence kiwango kwamba hata mtoto hawezi kuanguka ndani. Family ino riu ni ikite ihoya kuri thirikari na andu a wendi mwega mamateithiririe kuhariria na guthika ciana icio muciini kwa aciari mwena wa Mosocho kaunti-ini ya Githii. Kaamua ya kwamba tuwatoe mahali pale tuwalete karibu na sisi mahali wanaweza kuhisi upendo wetu. Serikali itusaidie mahali uwezo watakuwa naye, tusaidiwe hii miri tupeleke nyumbani. Ciana icio cirathomagira cukuru-ini wa muthingi wa Punyua Narok ya irathiro. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.